Ya o te folo fa talo fa tu sa boilo mai bonga le vai nga le fia fi na ua iva minute wo te nei tu la liba de tu fa wa lo Bluwave TV ya po lo ngar bona TV mai se fo yo le programme o le Tautai A'e male manu ia favor tanto wo tiru Tautai A'e male manu malo Tautai A'e male fia Tautai A'e ya male fa tai o le lofa male nga le yo tato ma tai siri le langi le wo oi freseu sapo i maruia le yaso pe o tala i tui tau mesina i te pai mantango fie ona o le alofa tau muli o no tātou matai sili le lang ia wa po le afo iso tātou loto e whaia e le mawhai lava se mea pe ana le au noa le tua na ia te i tātou le mele au te fia to e whawheloi whatu lima ma o whaatalofa o fo lo whatua i le rei vanga o le fiafi i le aso se fulu le rei o le aso tofi Io, o le masina lo na valu, le masina o kuso lua fe lua se fulu ma le tonu, e le tātou fo i sāvalinga i le whaingo fie, a o se sāvalinga i nā manaia. O le aso e te fia, o le aso e te whanono, o le aso e te ata, o le aso fo i e te tangi ai, a o mea o lo valo ia i te tonu a fionga le tua, io, o lo valo ia i te tonu a fionga le tua, there's a season and a time for everything under the heaven and the earth. Oh, he's drop it. Fai kau kuspa ia voe di ka ku fa sala la. Ya, ole aso te fia, ole aso te fa no, ole aso te tangi, ole aso te anta. Ai, ole aso sili. Ole aso le ana fai Jehova tātou te oli ma fia. Ia, ma foi sia. Ole wo o mai ia ile te o le lima. O lo e maua le malosi ma le maloloina o lo o mau fo le malosi ma le maloloina le tae au na e ala fai mai ai whanunga le lei ma e fivi antu i le tua ma e whape antu lo uanga ngai wha manua tu ia Jehova o mea o ma o tatonu ia antia e ki rola ukala wa mana ia fo i le whatu lima ma le whawhiloi ai tu e whafufonga ngi upu a ta vita Wananga ke fa pese upo paulo le upo kavi ke fa mai lo wanga ngai fa manu ia Jehova o mea uma o ka se kau na ngai ye leina ma vai leina telina ngalo ya itatou ai fa mai upo ale tupu o tavita o mea uma o itotonu ia te everything that within me ka fa manu wantu e lona swafa pa ia e ile kai me ke fia fa fe kai ile kua ala e se me le lo ma fa fa e sa ala tala e ile tai mi e pi ke fa sa ve ku va lua o winga yo nei upu e te sa ve tu va lua e ke ku ko kon ala fa o li ra mo e fa fu wa mai ra wori venga o avella fa mar manga ai ngor kengi o me le kala ka male le o ilang kula fa o le alto inga no fota te sa fa e tate fa tai fa le luma ma ai fa merkala kula fa le ai to tonu le si vai ai tu le si vai ma ya ko kongu le si vai ku le si vai fa wanga nga pa ma ko kong ka wo ko fe kuri da waki ya viela kan le tua va talo fa bo folo fa tuai Samoa le anturu pele le vai nga le fiafi e le fa wo window fo le tautua ma le unanga tautua upu Mala o nanga fo i longo pueli e lau Bluwave TV. Afa pe o mai le aso lo e ata pai pe ma fa ngai do manto o nanga e tiri tango la vai follow pe te muli ta ile nei o nanga pe te tango e like love ma share. Ia fa muli ia. Wala vai nge yaso ma kausanga o lo fai te tala. Ai avia ia o e ma upa anga. Tato ta ayo e tau te miritino fantasi. Iyo. Ai na o lo mata ma e anta ma e faitala le anga mai ai si e kango fo i o mile like si tango fo i o mile pattern ngai fa mai follow lo no winga muli tai mai so se tai mia la e watu ai le nei porukalame ia ole afiki ku fo i lunga o low screen ia ma fa ai lo antu ia de oe ole urupo o pito ia ulele ia urupo uma Ia, lenga wakele le vesi ngai me urupo e uma ko e fo i me vai sa fa so ayo la tele le tala ave nei me urupo dalu haile me le manga fanga fo si urupo ia ayo le ia lenga le tua le utato filo ai pu manu ai le pu mala
ya tu lona fo I pa ia ma malu Samoa ya ili na fa tau lima sa fa matalanga o te fia upu le antunu o aso fo yo aso upu peitai ya nau le ya e manu fo ile penga ya nei te ua fao uma ya pa ia ma malu ma fa tu lo le nei aso ya ai tele nisi vaenga mana nei ya mau nga fia me se la ola ngako updates ka ukia o le nei fa aso ya fo yo le tala le Fa'afitai la tou te talo, fa'afitai la tou pati, fa'afitai fo'i I la tou ana popongi au wā faiva o le antunu, faiva matama whanau o Samoa ina ia I manui o lantou faiva. So o se whatawhai taulanga, so o se mawhitanga Kirisiano ma kale fia, Samoa o inei, ia I New Zealand, mātunu o le atu lau, mātou te whaafitai atu, ma mātou whaamalo atu. Whai ai leo ma whonga tau mori o le pulenga le Bluwave TV e whaafitai atou te talo mātou ana pongi. Ia, ona whaasolo mai leo lau whakalo whaamalo. Ioi. I wo ma paanga mai ale tātou au nanga, le ofisa whaasala lau nei o le Bluwave TV po le ngalu moana, ma le prokalame le nei o le Tautai A'e. Whaafitai lo tau filifilia o le nei au nanga, tātou te mafuta o le tau tua lalo, ma la tau o lolo pito waa, ia o la tau whawhangu, ma la tau whamanatu, e sao ai mauli fuafuanga me se fo. Whaafitai fo ia te tau, ele tele au taimi, au te mana fo I se I whaaleo le ngang whaafitai tele. I fans ma paanga ale nei porokalame e la tau te fia whaitau ma tau updates ma tau articles na mo mori le nganga whamaro ma le nganga whaafititele e fo inisi so swani mai lava e meli mai me vo misspell vaenga fo ilele o ngana o le error spelling error o le grammar matulanga uma whapena walanga tu sa fo por ngana Samoa ia ele fa pe fo ia atua uma tu le liwo de tautai nisi fo yo o uso nisi fo yo le tautua mo tautua mai Samoa so swani fo ile fatulanga ino tantu articles ai mo moli atu le matou faafitele ia anti o to wolo o filifilia le o nanga ma faafitaya fo e meli mai lava fa mole ia o fa onga le o le ia o le sia me o tau walu tatou le automatic spelling fo ile ia o te leila na se ma ia ai mo moli tu lava fa malo ma ngang faafitele le tatou ngaluenga e fai fatasi malo faafitele ia lungo le tatou api o folinga po le tusi o folinga ia po le vainga o folinga po le tulau o folinga ia po le tinga o folinga o le lava le fainga ingo ngi o ia me lungo le YouTube channel pa malo atu faafitele atu like love and share le tatou proclame faafte ya tu fo inisio fa fe ngai ngale o te baita watu o lo o mai mo mai lungo le tatou proclame ia ia le aso le afa le o tu fo yo to suafa e fo ile aso ia ana o le telo na inisio mata up le ala le o manatu ai la tala me fa solo le tatou proclame ai o to uma le to te sila sa anga fa lupe o le taiao I lungo le nei fiafi le tatou proclame fa afita yatu whaafitai atu le anga le lei, whaafitai le filifilina o le nei tautua, tātou te militino whaatasi, iyo. Ia le ngā, o le au le lei o fōringa, po o le whaika kalapuk. O le ari e se whaasamoa sa, o le me o le Facebook. Se menga sau whaasamoa nga sa, o le a sau, o halu ai tātou updates, o le a sau whaasamoa nga sa, o le me o le Facebook. Tusi o fōringa, po le api o fōringa, o le a le whaasamoa nga sa o lava. Po o lei tū lau o fōlinga, po o fōlinga o whaafea ngai ma le kusi, po le whaafea lo whangi o fōlinga ma le api. Ia, po le tū whau o fōlinga. Pei au ke kau fia le whasa mōlea, o le tū whau o fōlinga. A walanga wa ku whau a yaso se meirunga. Pia mana, ia le tatu whasa mōina, o le tū whau o fōlinga. Po le so o le alu o fōlinga. Ia, anyways, Momoli fa malo ma fa te tele tatou company la ko sua le Tasi Market the major sponsors le tatou unanga ia le sunga le fa ngai ngai anto le foa ia male au unanga fo ia me so tatou fale loa I West Auckland
o East Auckland na GI me se fo o South Auckland I Papakura te le tato o unanga fo I tau mafa mai Samoa containers ma ila tau uma mai li tu malo o sa fata le o ka nguru ko container te lor me ta ua ya te o to fa mana tu mo to mana tu le te mile nei le ngo I le ku malo le ya e o tili o sa ukara faku o le tala langa le pe o pepe se ma tala no ai o I le tu malo le sa o le si utala fo ile le mare si uleo fa pe o nge sa mo tu lo wat pa yo le langa ile ku malo o malanga lua sa fata ai one off ta fai pule leng fa pe mailana sa unoanga o nge le la o te fie fa ilo tu no mafso ta I marisunga fa fe nga reverend to 4 ile fia na dei asiata longo atu pa yo le tu no longo antu le tu malo sa fata le o te no uli containers specifically o loa mai Samoa kalo fai yufi ka mu mangioka ulu so tu ainga tu mafa mai Samoa mai le tu malo o sa fata good news no winga ya fa lo fie jalo lango fa tau ya tau mafa foi mai I sio tato tunu Samoa Pacific 40 but talo voucher fa daily fio galo pepe mar fritua ya me se fo le o nanga yo mo amene selman na yo le o nanga le in terms o le sefe yo le tupe fo ilele e vatu fa o ngase se tanga tai Samoa wala ngolo po mo ke fiu ke ika mai ke o le mo ni lava le na e fai mai fa mo le fo se le ngi ngo wa pele le pili o wa kipile wa kelele pili o mori wo ai la fotunga e ser me arur ka kale kala ai man ya e ma fai le o nanga le kong sa o pili afa mai wa kipile vai ko kong sa o ko ngi le vai afa mai wole a onga ka mai ki wole ngi pili a onga ko kong sa o wai afa mai wole ma fai nga fer kala vai o la wo umanga vai fo mai ya le fai nga fer kala vai te tongi sa o tu lava le au nanga le al Pacific 40 male ta lofa voucher ya tato sa Maota Samoa service station se veitele ya ele to to fa loina afe ya YouTube lo sa ya ele foi nanga male tutua ya le ColourShop se matafele mo so se to inga valley te wino mo time se foi o ta valley iyo so sko inga valley ya e te mo wai foi ele foi nanga Samoa Tourism Authority ya Sunny Rivers e mo mela fa sa longa ni vanga le viafi ya mo me foi so no e fa statala si fa na updates ya me se fo ima vai fola o email na tele no email antu e nisi fo fa sili ya mana nisi o tulanga tala no ai fo ya me fa lo tele beautiful is back ya nisi o to uma la velungo le nei proclame malo le ona sai malo le fa to na ona tato atu la vale malo longa ka ko fo mai a matata to updates ai me se fo ya ona nisi fo yo me fo manisi o tala to mali tupu metono so tanto tino pe mai atatu fa salonga fa pisi disi ai ko kira ko fa salonga fa pisi ko kasi lava fa mole a na ngole tau te yai lava notices matatu fa ling e yai le dina le na ro fitu atu ai luma fa mole lava checks e to mai mole o le corporate dina le ale ekalesia so se o me fa le nganga ya e nguki alo loko ke alo fa yai Zen looks parish corporate dinner e fai la solution mo le no o le masina le o kuso le uto se sira le flyers le uto ina tu luma ya books au table pe afa organizations o ma futanga o se leni fa na maua e so ni ai ile tongina o le Maota tapua ia mlatina ina fufuanga ile ngā luenga le tua lo winga e le alu le au ngā loma au o ne misi avelo ainga na uto ina tu lunga ia le tato wa fa la wilo le fa mo nga le St Luke's Parish corporate dinner ile vaya so yona tua mai le tato malolonga fa wa tato telefo mi Samoa da lo fa la Samoa o le o tau mai fa o lo le Tasi Market ni usila nei tanto o lo me tau lima SS mai Samoa e pe yo fue ma to launga tuinga matano panuava ula fala ula ni fotiti furumua fa pe mani foti Maleano no yo nisio me tau lima SS te filifili mo yai. Bawa fo ya tatou tau mafa SS mai Samoa e pei o ia. Ula mafe, fa pea talo ulu mafa. Ise tau o fietele. Palau nei ngole numero lo o ilunga mo nisio fa matalanga. Le Tasi Market, le tali o longa nao. Talofa, welcome to Maota Samoa Service Station.
Talofa. 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 Ua iai foi au nanga i lunga Pacific 40 ma le maua app. Mo nei tatou ainga, o lo alala i atu no mau. To be a fiel on a bimbo in Samoa. Have a time left your mind. We will see you again. God bless. Te ora wa tele o lo super family o te dei tu la lima o tato ia le proclame le Tautai A'e ma le fai volo tato o tiro o volo vom toi fa talo fa toi ni si o le fa to a au fanga a poto lungo le tato proclame me se foi o le tato a la ta fa sala la o le Bluwave TV tamale mai pele titi o mai fa tai ma ta mai a tai foi le anga le ia me se foi o to uma le to tele sunga fa fenga ia pasta Ioane tamali i le pua mai se foi o le to tele ni so o to foi le tati mai to watu o lo mai mo mai ma sile mai fe foi le awal of so te ingo lo to mai mo mai le ni vanga le fiafi o fo lo fa talo fantu ia to a talo fantu so ngali fa ya o ngol tato o voli a Samoa so nga ya naite ia ma le to committee ma le to foi vaenga lau mo stato felo in fo isiaso afa pe fo yo lete mai mo mai si va kola ukala le to tele update afa pe o lete mai mo mai ai o se faya onga ni ta alonga o alava ta alonga la kapi voli o uma tournament locally ai me se fo yo Samoa le ngato New Zealand o Samoa o fo Australia ia omi mai tu le tato messenger le to ya epete so te mai ma tua o le wa yele tatou porukala me fou o le Monday Sports Talanoa. Ia, ma le fionga ya muli ya tole foa, ia Andia Yolupo, ia au mua to o vaenga. Ia eva no mai fo ile fionga muli ngatele Brian Lima nga te lea. Fionga ya fou mwina nto ale dai David Tua. Iyo o tatou usoa nei champions mo champs kama tamai le wa ya ile porukala mele o le Monday Sports Talanoa fa pela ye ni ungo ta longa me se fo ngai te involve in tournaments mo tulanga fa pena e loa mo mia le matou fa ai loa tu mo tulanga fa pena omi mai tua ile messenger ale tatou Tautai A'e now tatou update tatou fa ngasolo fo ile ni te mo le fiafi o le update mua ua whaelo mai Samoa le wha mawaenga a le sa avea mawhaia o ngā le tō Samoa. Ia u wha soa whaina fo i wha mataina tō pule ai mamalu o ainga ia isi o tātou turu i Samoa maua pule Matt Barish. O le whaia o ngā lea ua wha mawina i talaanga o whaia o ngā international quote being the longest. O ia se whaia o ngā umilava. O ia tau avea ni to finga whaafaya o ngai ni au fo ilele whaavau malo avea ia o se whaia o ngā mori tātou tō Samoa lua afe se furu mali tōlu sa fili ai ia le sunga ia maua pule Matt Parish nante taita ia pa whaia o ngā taiulu li tātou au le tō Samoa o ki loa wangalo uma ia au koungisi ka alonga talu ona tulai mai tolu World Cup ale tatou tō Samoa o avea le sunga ia maua pule Matt Parish ma whaia onga au ge loa e ui ka alonga e peia o lau ngā tō ina e ui i tae au ma tae au e le lau maua lava le tae au lea na tatou final ai le tō Samoa i tausanga na se ima vai atu nei ia ona fo i o le taita inga ma le tau mwhainga le fo i tamari ia o le koe kangaka ese o kou mai ua umau e pure color kuspa ia o le ua tātou miritino o langa ua suafar ka malo ua tō na matu pala pa ia o ainga me se fo i o se o tātou no i Samoa ia ua vea yo ia mamatai Samoa nongo winga e tau te sila mai ia le na e sau wha i ka malo e poko ku Matt Parish e sau whai whakai vai ngai roisi au Samoa i ngawhanga ngau Samoa e sau whai e whakuku runga vai ia ai wha te telefo i lea tamali
Thank you very much. Ilana fo ya unanga me se fo ya o le tautua. Ma le tua. O le utau fai ma vai fa tasi la vai le ngata sunga fa ya onga. Ya o le fa urulunga fo o le toa Samoa le foi na fa mapu e mai lunga. Tau sanga ua tuana i atu. Ya le foli e fa ma vai ai ma le fa urulunga o le toa Samoa po le yuni laka piliki to tono so tanto joro. Ya. Te sina vaenga o le ate le se titei o so le o le news le. A me se fo le tala o toto le. Ile matou fasoa ile asonga fua i lunga o le tanto Monday Sport tala noa. O se tatu tala mi Samoa o te tala ina nei le toe whaafowina o le fale whaataliwaa po o le nofuanga i mulifanua o le wafu i mulifanua. Le sa whiangai mangaluenga. E le ki o ala si whetula o tala le wale tau te sira mai tua. No o watu nei wale foko o sau mai Samoa ngeira weekend. I te wha mo te lo len tau si sila umatuanga u Samoa. Le tiola. Ole pumo mo o ia ma le vahapia pi o le vaenga lai wha o ngā ina le taimile nei. Bo ia, not anymore walu tatala. Aure ke le o le side ngo ova, ayo lai pupungi lau papa. Lai pese renovations fo ilile. I was wondering po le hane me o tupu. A le ala ua tatala. O ka se au lele. O awa kau se whapea ai o whaleo no airport. Ah. Waka ko va ai ka ko ile level le o me ia Samoa. Eyo. O le upo moni lava lena. A sila ku ngai o fa pe we. Por me o ko fa fofo i le arrival ale airport Samoa. A o le va tu nei ona te tar o malai va le fofo. A o lea o i tato wa wafu. A to tonu lava le tato butulu. Fa fitai le fainga malo wala ngai e momo lo kaloko. Se fa kwa la uka mai kala le update le wa matu fo tatu update ma fa so ai o update le o fia lo lotu le nga ka va ai ngai ka mama ngai ki nga ma ku e usua i merka ya o pe o mai vai ya e sa fa i ai la vai lungo o si ma pe fu fo ilia ya e sa fa i ai la vai lungo ngai si ma pala ko pe fu e fa ta walanga a o nga me i se marongo fo nga le ala ko fa kali fo i merva ya o mai so mai le uso e sa o le pese re fakasa e ke se lo sa fa me iro e ko fo mai la ia le wa ele ia le ngata fo ila ta mama tina matutu a o nai fa na a wa mele ko ke pesi so le su ele si amakanga le furu ma le fa mai a fongi va tu fa fo ai di ro por pe fu mai ngimi ya fa te tele le wo to sila ya e tio fo i fa ile ana va ma lo fa mai. It's for the people. Okay, mga kuwale la tofa ala wilovo ilele ai, for the people, to the people, and of the people. Yeah. A ver fa momo. A fa ye mafa nga sa fa ile au felele le va lele ma sa fa ku disi au ingo fo nga ya male taos manga ya. Why not ngai ma ko me sa va. Me ale au go ka fa ilo ngi me manga ya mo ma to me sa va ya nga ko pisa. E au yo le mori fa malo mrenga fa tele e le fionga le minista nga luenga. E ma fa nga malo. A palasi la fa pe ma fa nga fa pe o sala fa. O kai. Wa uma piso. O leisi tanto update o lea ua fa ailo mai le jalia lo iai ele kova na silio ni usila. Dame Cindy Kiro. Ia le tusi alo ia. O le tau au inantu po le whauru whale ina mai o le fionga e le hai komesina o Samoa i ni usila nei. Le fionga ya afamasanga to le afoa whaamatala. Ioi, o le utau au ina matalia lo ia o ia o le hai komesina po o le komesina maa walunga o Samoa i tonu au jero e amata i foi ona aloa ia i tūlanga la walunga uma a wawhai ngā malo. Ia whaaftairanga leo le tua. Mana tua, o le tofinga lea sa umia e le fionga ia leasi, le matua ia leasi. Ia ini tausanga, tua na iatu, ia ua mai a fo ilona terms, o mai ala na tautua, whaaftai na fo itamali i ngā luanga le lei. Ia, le ua so o le fau ma le fau. Ia, fio mai fo i le fionga. I le dama na matematea malo, fionga ia afimasana, bo le fionga le taulangi ia to le foa whaamatala. Ia e sui tūlanga e wha wau lea whainga paanga ia e mese foi ia veo ni so upu
awalo tato watunu ia e te tonu o Aotearoa ai o le weekend lava fo ina te nei lea sa pati ai ma whaafelo ia lo ia ai ele community Samoa ma tai fo o tamali i matu le toa o si o tatu watunu o lo e papa au au kila ni nei ia le to ai tonu o mai fo o se mātou kone sula ma le tua mātou ni usila e lua mātou ele ngata o le hai komisina i la lo Wellington le ala ua tau nu wele fionga ya fa masanga ia ai e yai fo masia mātou kone sula mo au kilangi le ala na fa felo ia ai le no fo fa fenga nga me se fo ai nga ma tapa au tu mo fo i mapule ia onisio organizations fai ala tu tai me so le fionga ya fa mata palu salu e fa pole lua ma le falitua e na ua to ai tau nu mai fo kasi le ngai to finga wa leva lava fo ona umia le fionga ya fa o lo toi reupen pongi e ni tau sanga se tele tu tonu lava o mātou i ni usile a me se au kilani wala ngor konge sula e mo au kilani a au komisina ma walunga po le hai komisina e mo la loi le lau mua i Wellington e ai mo ni usila anjo ia ne utou sisila mai nisi o tātou hata i tua whaafeloa i lava i tua ma nganu o Samoa ia ele ngata o le usu whaaloalo o le usu alele ia le paia o whaafengai ngā nofua tofi ese tu tonu au Jeronei ia le ngata i lea o ainga matapa au Samoa poto ia all the best ele ngata o tofinga nei o tofinga le malo komisina mawalunga po le High Commission ia e meise foi o le ofisa o le kone sula i au kilani nei ia sanga ia ne ai o le tai ia lua fionga le fionga ia femata meise foi le fionga ia afa masanga ia awa foi favor ia ma le tau ava meina o si o tatou watonu i Samoa e ala i so tanga mani awala o manuia mo lo tatou watonu o le si tatou update e ona umalolo le update le ka kome i lo tatou malolonga ia fa wa ulo le tatou fa so ma ngai ia le ngai ai le pale mi fo le fa o di oli mai mo le wa fe se furu ma le ono ai si yo tatou atu mo o le si tatou update ne o stasi le yo tala wa manu mai fo fa te ia i fo i le to te lo Samoa mi se fo le Pacific e to tonu o Jeronei e na wa manu mai ni so tusinga ia apa palangi ila tau fo ia fia tusi ma tusi lima ele nga kor kusi i pepa ai tusi lima ia i tau mafainga ma matati ai mai so nga luenga lelei e yai tama fa na wal Pacifica mi su tatu tunu o le downland na lela ia na yai se news na mai lunga le news hapa mi se fo yo le Herald fai jo inai le fa ma va nga se tasi fo yo tamali yo le tatu tunu ia le fionga ia la ulu mekle wanai o ia sa avea ma faulu lunga o le Ministry of Pacific People po le amatanga luenga o tangata tu motu o le Pacifica o le lawalunga o ia tua inga na au mai fa pe mai ua matua overspend le tupe e tau wala mai le fa ma vaenga o le fionga ia la ulu wale o to avea ma CEO sei prefata to le wing wale o te avea ma CEO wa yele si tofinga fo o le wa vem faulu lunga o su enga o ngana ia ma fa vai o ngana ma tulanga mo Samoa ma le tu Pacifica le fia i loala marka ngaka lea nga lu le faulu lu ai le le PSC le faulu lu ai nga luenga fo ile o nga luenga matanga luenga o nga luenga te tonu ni usila iyo mai rising ai leo le mata upure nei ma fa be mai ua silie le fase fulu afi le tupe na fa alu le o nga e le fai ngor fa ma venga ma le fo i tamali ia kupe nga fa ai le ainga o tupe na tutongi ai pase se emosiona ainga ia ina ia travel i fe iyo mai la loa nga ilunga nei tulanga uma fa pena ia ma me alofa sa fai mo ia ina ua ma vai ai lana tautua neo se o tango la vai vali atu le vai ngale mo to si la fia mo ila to e fia si la fia le sunga ya la ulu mekle wanai o la ulu mekle wanai o tama fa nau mai i Samoa pa lauli iva ma le tele lava fo yo fio anga
O ia o le ulua I Samoa mua ua ausia lea tu ai ngā luenga whapenei to tonu o New Zealand. Ke rei loa pa history la vai o matanga luenga. O le ulua I Samoa le nei, ua ia ausia se ngā luenga mo wha CEO. Tatia ia le Pasifika wai kele ngisi o isia, he was the first Samoan. Ngā ke ausia le tūlanga le wha urulunga o le matanga luenga o tangata atu motor Pasifika po tūlanga ranking wha Purisidi, CEOs. E o foi lai le totongi o si tamalea. Toru se lau mona tupu afe I le tausanga. Ua o foi ai ia whai kionga. A palalangi ma le autostala ma le totele. Se kaimia usau o toi foi meila ia lea se I vali ma wha tepa o tou I totongi o le me ka o le CEO I ko kongongi usirngei. Wau te lo foi lea wa e ma fau mai o ele te mai mo mai ma wha pe mai. Oka, kolu se lau oka. O te lewa ve ola ngai te ua e vave maka I oe, vave ke I ke o maka pongi ai se si ko kongi o isi CEO. Ai se o toe foi muli mua mai lamba se I o talan. Ole vaenga e ese ai la utilo le manta upulea. Ole samala inga reka ngaka leo David Samoa ole taitai ole act. Maana fa upunga ia wala walunga le wa ilo mai. E tusa ai ole spendinga ole tupe lea mo fa mavenga. Ale sunga ya la ulupo le sunga le CEO ma le matanga ruenga e mesi for community Pasifika. Fa mai sa unanga le tangata leo David Samoa. Fa mai ole matanga ruenga lea ole MPP, Ministry of Pacific People, produces nothing. Waste money like there is no tomorrow and should be gone. For my anga fa pe ole nga fainga malo le kula mai. Bore sim kanga ruenga le. Ole mo kwa nga ole ko inga ioi. Fola sanga. Be se fo ia nga utile fa pe utile la ngolo utila no atu lunga o mau. Pe ango fa ele fatu fo se tala. Ole fa pongo fo ile na va tu ole lunga ole News Hub ma le New Zealand Herald. O lelo lo marfinga palo kangai. Se fa toala utala lea. O lelo lo marfinga palo ta mo tatou New Zealand. Fa maka o se kalangoa lea se tangata e ono e ongo o mai ingi loko I ko kongo ngisi e lango sua ia tu ainga taitai. O le fa mai ele kakaunga o le makanga ruenga pau ngei o le makanga ruenga. E tau a mua ai la tatou tautua I tutonu nei atunu. Yeah. Pawangei o le makanga ruenga. O ke whawhekai e kōlo pūlou I tātou minista ma tātou whaipule Samoa. Sa inga le ngā sūor kai au. A whai e tautu atu I tua sa utala e le ma mau kele eka kuku aku ingisi ngā ka maua mai fo ia mai seo le tōtu sirafia. Taito Philip Field. Kōlo pūlou. Ai o te mana tua pākeki ngā ave I le makanga ruenga lea o whaku mai. 7 million. Ioi. Arka I luas furu milionga nga ave pala langi e kaua kia e makanga ruenga lea. Langa fo I peise mea ele I kilo ia ele I whaakaua inga. Peitai ina ua au whanga matasi mamalo losi alua kuvo I malea fionga iau pito su o William Sio pei o I orkaka lea. Lenga nga settinga le tone lea ngā fuai wasauka I se lau milionga ia le kilo le pākeki anga I kanka Pasifika. Mana tuofo, na bau ale mea sa kilo ai New Zealand I kanka Pasifika. Maka ngaka Samoa, we are troublemakers. Yes. Yeah. We are troublemakers. Pa wale o le mea kilo ai kaka pa e ya oe maule enga pa. Ke lo fo ngai ke no de singa la vai to tonu o farfenga ruenga ngai ke fenga ruenga. E ke fiu ke fia felengi palalangi, ke fiu ke fia lele I palalangi. E ke e obvious ale na mea. E obvious lava. Ai si fa tula la utala lea. Ai ina ua tula I mai foi ia le leipa ai mai se foi o tau mawhainga au pito manisi foi. Ai wo kangoa highlights mai na. E pei ua makua leo kele re kako leo e decision making ko kongo New Zealand. Pasifika. Eoi. Au kei loa leke whaafonga mai oe lea na tau nuu mai taimo return rate. Ma whaasoro solo mai. Nga leo keles kako leo. Did we ever make noise e consider mai e tangata nei? Dei se mea. A o lea wa ai mai loa tangata nei I le man na ia male malosi. Ioi. Ere o kai uma.
I think a few days ago, mamakua acknowledge my Christopher Luxon, le matanga luenga o MPP. Ai kasi lea paki sa kele nga whaale angor kamale. Ai whawhetai o leo iai na i la tau te tiro. Ma whaaka ua inga le sao o tangata Samoa ma le Pasifika I Kongo le kungunge. Ai a sau la lea ko inga whai news wa pia ma sau ma le ko inga kai fa mai ma wha makalanga. Ia sila. Fase furu wafe ale break mai. E na o le fitu wafe na lui le relocating o le movement mai o sitama malona ainga walanga le usui le mewa iai. Ia o le si tupe na alu le tutongi ina o fale ainga le catering mo le community na auto va atu. A lea kilo ai pala langi ngai ma kilo ma whaapea mai. It's a waste of money. Now, I waste ngai pala lang. How many CEOs, how many kangakaole, how many ilato wolo wastinga ia le vaenga ne. Ia le na. Le si la vaenga lu te vai wa kiro ngai le video le share solo mai lunga le whaingo le news. Fa mai. O kupe alu mai maungi kupe. Fai ei la ko wha mavaenga. Fa fonga le whainga mai le news le mai. Fai ei la tau wha mavaenga. La tau as Pasifika. Iyo, wo fai ei la tau wha mavaenga. Fai ei la tau pati. Fa mai wo fai wha mavaenga, wo fai la ko paki. Ai ka pu e mai le, ai ka ngoe maka ngere video ngai sa. E sau le aka ngai sa wai. Tulo wa e pu e mai ngai ka ko kanga ka lapo po afu ie. O le ala le wala ino mana e faila o fa so ni mele. Lango le fisiri ku kasi. E failo nga langu le ku ngi usila. A o yang kanga ka failo nga langu ngi ku. Ai ua fia ni use and abuse of budget dale malo e fair ko kelo ka papai. Wo ngai mainstream media la tote vange ma ilunga. O kero fa ko wia me o tau puni o le fionga ya la ulup le ai. Ai fai o ke stand mo o le tele le melia. Lenga o le downfall o le mele lo ke fai le uso le tu lo isi ta mali. Lai fai ya ka ko. Iyo e ko iki kia pese discriminations foi le against all of us. E pu e mai fa mai ia e fia fa nga misuse tu pele tunu e fai la ko farewell mala ko paki ka ko le Samoa le Pasifika. Ai pu e mai ai le mata mai. E le ai mangia ka nga ka voi o sa fa ile le lalo na tangata matua matali le su. Ai pe emmo mai le camera voi le kau enko mai tangata. Tulo oversizes la ko kuma ai mai ai feature mai lungo New Salvanga le. O le leanga yo le painting ai ngai ka ngaka. O le leanga yo le painting ai ngai ka ngaka o le image o tatou. Le ala usa wilo ma David C. Mo fai mai malea kala inga ofisi ni ngia so na finangalo. Ai fa mai. O le matanga luenga le nei, they produces nothing. Ia le ala ukanga wanga faila o assignment le melea. Fa mai, they produces nothing. Longo winga, fa mai makanga luenga ngei le fa mau popoakanga ka Pasifika. E le ai ma se mea ka uangi usila o mau mai. E le ai se ka mau aingon usila. Ale no warusu e ngei le statue le mau aingon usila. Sisira mai o ko le mele la turu tulunga. I didn't write this. O le mele lea, o le view lea, o le review lea, o le overview. Lea na mai tutonu o le paketi, a tutonu o le palemene. A e fai kau ko ale le i le vaenga lea. More than 10 point something billion. E silia ma le se furu ke si fa piliona. Le ati na e o ni usila o lo o contribute iai so o se pase fika lava. Mai le milikeli, mai le ami, leo, soifua maloloinga, a onga, ka alonga, pisingisi, ala manguia. More than 10 billion a year. Now, stats don't lie. Ioi. Sila la ka ko ia. Dat wo ko sila la Samoa. O mea ia le ko kupungi.
fa ko me ia le kupungi vai le sa malanga o sia kama fa mai o le CEO le ama le o fa nga kupe ale malo e fai ile a kupe ka kongi la fonga e fai ele farewell malanga pa ki farewell ko welcome ile sia nga post fo le sia na tulanga fo le ai le anga o le ata le kau avaku anga i palalangi na fua ai ona fa tulanga le matanga ruenga le o Pasifika inga ia o lato wamana ia tatu tu ma tatu wanga. Sorry that they only eat sandwich. Sorry that they only eat sandwich and they want to drink more wines. Which is probably a less lako package. Fair way. I'm sorry that they can only, eat finger foods. Sila kako whainga malo I Samoa. Sila ia Samoa. O kero whakore fast. Sila ia Samoa. A whaingi kako farewell ma mea uma. Even for previous governments ma mea uma. Ele ai kau ke lang o kako e kaka ai mea ai main food. Sorry la lang o kako catering. A whai catering a palalangi. A kongo e mai hao ere whasi cheesecake rai kiki whapengei. Ioi. Ia marka mai lumpia nga peise lumpia Filipino. Ioi. Ia male nuggets. Oi kau mo mai le wingo la tala le yai. O ka ko langa it's a whole package. A fai kau ke fai makanga ruenga. E le se makanga ruenga fa mai kau ke fai fai lo ai ka ko ngangam ka ko ngu. Ai fa palangi. That's a lie. You're pretending. Yeah. Ele mafainga ka ko wo. Ele mafainga ka ko wo kau ke o e promote le ka ko ngu. Mai fai aku ka ua la ngana. E taua la utu mala wanganu o le faaloalo and so ai o kai mo me ai fa mai palangi awala to me ai fa mai we only eat sandwich. I said no, it's a whole package. Alo winga na lelo wo o foi la li totongi o stamale wa kele ai kala fa mai oi by the way ai kau kele ior ko kongi wa toi totongi umala vai le wanai e o oi me alofa sa fa me alofa ina sa fa me alo fainga kangaka male matanga ruenga ona ole matati a me se foranga ruenga sia kama walo ia ai malawilo ai tatou vai vela oi wasa wilunga ka konganga the second most spoken language in Auckland, the third most spoken language in New Zealand. Ele o alu mekle wa ngai moi o mele tulo ele o atu wala ngai lenga o ia foi ele o atu ia nisi tama fana ula fenga ruenga ele o ko mo moe ma fa lu fa penge ngfo no ale proven leo le lanto to tua vai ka ko ia ka ko nganga o ai fale ainga o I kampangi ke kele o le Sky TV le wa saule o le vai so ngana Samoa io wa fa sala lau mer ka malo no renso mo le wori o io wa fa Samoa o alo ia why kau kua kamaya kau kua ngai kangakangi le la fa mo la li ma fa lai fa pengi ma fa le ngai nai le tau ma fainga nei ne ya lo matam awangi ngalo ya ka ko fu le kelinga accusing ngai kam fa ngau ngai o ele sa mo le wa ke ro fu ko ke li sa mo le fi fa pe ma yo le ki o la ngai o yo la tu ai se fa mo le ya Kio furko le alo lofa. Ioi. Awane ingalo o le leanga o le downfall fo ile o le tatou watunu u le ngoa ta u le leia. E feo lolo pe anga fa pe kulou nga oi e saua nga oi e kamaleng kulou a le feo nga ala u. E feo lolo pe anga saule news lea fa mai. Ua uma enga le auditing wa nga oi kupi. Pe yo mela e kukupu soro mai. Ai le ai o le saule mea. O le fa mai wa overspend le pa ke ki le farewell. Ele ia ko kasi ele a farewell for everyone. Fien ka ko farewell o fai. Fien I tatou farewell o fai neima. O le winga na le no fa so ma fa tu lo tala le vai ngale. Le la o ko e pay back now. O I fo ila mor ko si le fia mo ma fu ngo fia fa so an ta upule. Ka se meres langa le ko ke ngo fo ngi. O le fa Samoa. A e fa me alfa lo se mese kangaka. Maka o masi asi lo lako koe fa foi mai.
Ai ke role me wa kupui. Wa koe wha fo I mai ele awanai. E tu lo sua fa pole fionga la ulu. Koe wha fo I ma me alofa nga wak. Wa pay back le kupe, wa koe kokongi le kupe. Ma koe wha fo I ma me alofa. Loke ai le palangi le mafua anga sa o e kuali. Ka ngoa le palangi le le wha ururu le pisa si loke le mafua anga le melea. So sofa I male ngoka ule leia male ano fale o kako fa Samoa in terms of gifting. Ai ka mo mela o le telefone na le fie mele. Le u fa so ko. Loke ar ka ngaka le amatanga talo to le. Le wa afia ai male ano fale o tato fainga le. O aka ko fainga le. O ke vakua lo se me alofa. Ke wilo faku mo sa o sa idi. Sa o le sa avoided. O te le pale ina ne ile lea. O te le asoa ina fo ina imamulu. Ai te ule vao lo fatu mo lo umama. A o manga le savili. E mana tua pea. E vai ka ko I. I ole ala lea nga. Ole ala lea nga ole mea lo fanga avesi kama. Tu lo e aloa ia ila na tautua. E whaafetai ilo na sa ili malo. Ai wa vangere ka ngaka lele Ia tato wo o mai lola I e o afo I le kulanga o longa kokongi. O manatu ai highlight vahenga ia. I o kousi le fia. A me se foi o ele wa kausa o ngungi lango ia David Seymour. Le o tiro, ele o faksa kala. Alanga le mangingo langa saunga. A o kumai, a kulpa ki le al act. No more makanga ruenga o kanka aku moko Pacific. No ngoinga no more tato. Ai se so woso mai lai I o la tututongi. Ore kokongi le alu ai si kamau tulo le tatou si tatou tamali I Samoa le. O longa kokongi le fa CEO. Tolu se lau mo na tupu afe. E o I longa kokongi. O le wa pisa ai kanga kale lenga ngofo le ngofo ka umeia ma poki ma ka upusisi. Fa mai I o like le long kokongi koru se lau mo kupu afe. So he doesn't need all this farewell and all this blah 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 blah. O le kokongi o kakoworo le si kokongi o whaurulungo matanga ruenga I ngipsila aia. O le kokongi piko I maua lalo lava. Minimum CEO kuloa le kokongi e ia le fionga ia lau. Tulou lava. Matanga ruenga o so kiro pepa le kuskusi e lalo. Ka fa pefe mfenga mai lunga ka ko screen le nga mai le lunga fa mole. Health matanga ruenga o le health I New Zealand. CEO 700,000. Fitu se lau wafe mo na tupulo na tutongi. Matanga luenga o le vai. New Zealand. Fitu se lau wafe mo na tupulo na tutongi. Le li le nga complain. Le tangata lau le ka ua kolonga ingo ai kango e kukoli lalo. Le tangata tonuanga le nga complain ne melea. O le whaurulunga o le PSC a New Zealand. Public Servants Commission. O longa o kaka kongwanga lenga racinga na melea. O lona to tongi le tausanga ono se lau mo na tupu afe. O kere ofi evakuangi mo nga kupu. Nga o vai kwa ngu mele ongu se lau kaupong sala vai. Wa tau fa fonga mai la. O kou fa fonga mai. O re kangaka lea ko mumu le melea. O lona to tongi. E ono se lau mo na tupu 600,000 plus. Lona to tongi le tausanga. The minimum average also CEO within New Zealand of any ministries. E whainga ruenga ai makokongi ngai. E rank mai le 200 I le 300. Koru se lau. Koru se lau wafi. O kousi sila la ia ile maka ile mele fale kong. O tausi le sila mai la ile matua te le o le fale tonu le ia. Al menga le kupungi. Avaku yo au kafa o ele ke saungi ke paloka. Iyo. Avatu yo au tafa. O ele te saungi te palota. Ma sila le leipo le ale mele la kupu mai. Va ai pose mea manga ia mele la le la kupu mai ai ole matua fa ale ngai nai ia
le tamali anga e mese fo ole amana ia o tatou. O Samoa, o makua mga ia Pacific, o kou sisira mai. O kou sisira mai. Public Service Commission, ia ole ngale. Mr. Peter Hutches, lima se lau ongo se furuvalu, whaupopo ai male, le sa welong kokongi lele, ono se lau toru se furuafi, vai. 630K aia. Au tosi sila mai ai. Ia kango screenshot le vaenga nana e tilo la ia le ia whaurulungo kokongi nga o whaurulungo o nisi o matanga luenga. Vai, kai fase lau kei. E o ai le official maoli. Fase lau kei. Vai ka ko ia. Ia. Nga o tafa penantu. Tato atu malolonga. A foi mai. Ia. Me irka ku fasoa. The Color Shop in Montevideo can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Montevideo. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. O le atau nuu mai ia te oi, i le aso mua o katopa i le lima i le afiafi, i le Teardrop Event Center i Manukau. O nofuanga sa whaingoa mua o le Vodafone. Se aso whaamalolonga, ma le whaalia o le mana o le atua i lau soifua. O se aso vāvenga, mangaluenga ma mana o le atua, o le awha taunu wina i lau tangata. O lou awanoa le lengi nei, e te mori mawina ai le mana atu atoa le atua i te tonu i ate oi. Su mai, afio mai tātou te awai whaatasi, o mori mawina se aso whaangalunga tā. O le fotua ai, o se moe fou i lau soifua. O le ala vaso le a e tauri mai nai, se whangu sua upa ia mai Israel i le aiso na tau. Awana i emsia le neia manoa matangofi. O le a e mori mawina ai fo le ulfane mai o whaatusa, o le atola au o le whengainga a le atua. O se aso whaamurianga mo oe malau aing, aso mua o ke topa i le Teardrop Event Center, Manukau, soifua. Hello? Happy birthday, Us! Yeah, happy birthday di mo kwa makiva. Siyempre ka na mo vina ko ay. Kamang yung kulos fangaw mo, makulong talo fakag-choy sa celebrate los fangaw yung sa misina. Sorry, if iya po. Sorry. Ang amin kasi los fangaw yung silbi if po. Uso, fan yung kokong yung member fufu. Yeah, okay, so ifo, pauso. Thanks, sis. Send love to the family. Okay, bro. I love you. Love you. Maloso. Oh, talo po, welcome to Tomasi. Malo? Payment. Talo from Bacha. Now that is beef. Think that's beautiful? Look at this. Nah. Wings without crowds. This is beautiful. No, this is beautiful. Come on now, this is beautiful. No. She is beautiful. Now, how's this for beautiful? No, this is beautiful. Jaibero wajile ua jolu mino je waje ai nei le tu la e ono ile tau tu fa wa la Bluwave TV be se fo yo le pro club yo le tau te ya le Bluwave favorite chan tau chiru nei fo vanga le fia fa tai ni si oro fa yo mai mo mai le tai bi lu le pro club be se fo le tau tu ma le au onanga
o tātou iai nā tātou tala o me se fo yo vaenga o le update. Tātou me i mei ai le whaasoa. Ai, pei ona o tau whaasoa atu. Wha manuru fo i whauno no i le whaafonga le toa tele. Ai oa, ese lo u, e se vanga nau te vai e tunga o se mea e tate sa ili antu. O lai fatua makua wha maungia le sori kula fongo. Ya. O mea la nai le wha pia. Ai, o lena a walu tātou malolonga to e sa ili atu mo mele info le mantu vaenga o lo tapena ina tātou news. Ele ai lava ma se soli tu la fono na iai. Walanga le develop le vaenga le. O le watali mai le matanga ruengo tangata to motor Pacific. Ele ai lava ma se soli kula fongo o le tūlanga o le farewell. Ele o fasa. Na paua le vaenga i le lantou tilo ua mawhai o na ofia tu wai se whaitionga. Ona o le iai o se limiti na o latou tuuina i le paketina, i le pakeki. Lea e whao ngā mo fufuanga ia i le farewell. So longa winga, o le farewell is allowed. Na paua le mea lea ua ke le whaikionga. O ngor koe ngā me whele wha mai ua makua overuse le whao ngana. Ai pea no te whaitu la tala, whamata anga ongi palalangi e kumui i. Anga whape o se Ministry of, pole a lavar ka unga. Pakia people. Whamata e kau oi kilo ma micromanage ngai mea ma kilo ma whape mai. Ngale ua parko upa kiki ma tulaga uma. E whaitu e fo. Leanga a toi sila ile tupe maua ma le sao o ka ngaka Pasifika. Lenga mai lea mai lipoti le no tua lunga. More than 10 billions. Oka. Ele o ngo mawai se pasenge mai le fase furu a felea na au mai. Le wakala ngoi le wali efa mai wa matua fa ma imau matulanga uma. Ya. Na o toe tongi ele fionga ya lau. Haf kai fo ile tamari. Ai tate fa fitaia. Ona ole matati ana ya ausia. Tulanga ve ai ma pulisili o le matanga ruengo tangata tu motor Pasifika. Ia, o la vo ua sau noa le minister o le matanga ruengo tangata tu motor Pasifika. Barbara Edmonds o lo ia le teimile nei. Ia, o la vo ole a tilo iai tūlanga ai mai se whaitionga ma tūlanga wo atu. Mana tuo, o le keimile ngai, ua matua isa ili lava le sikangaka. Ua makuasa ili makangi a isi organizations matangata papae manisi. E kau ai mai ko kongu le ku ai ngā tactics lea onga o le pāloka le loloma. E whea kuala kala, ki re whapeo ke tate whaitua se si tu e tau. Pa e pēia o le popula le la i lea o uli. Le mangingo o lauva ai le tau ai ngā mainga o ngi mea. Iwe. O le kele, ia o Mac a fua iai. O le upe o kausanga e, po usafa le lua tausanga taluna wha ma vai le fionga ia lau. A le whako ama punga mai lunga nga le la lea. A o lea e toi o seanga o na o le whainga palota. Tūlanga. Ia na te tau whaia tu whapena. I tūlanga fo i o le nei vanga o le fiafi. A lea ngai taua. Aua fo ina i tau mauala loina. Ma tau mamaina o e le tangata Pasifika po o e le tangata Samoa. To tonu a tunu nei. Lea nga wailonga la tātou whaia ea. Wailonga le whaia ea tama whanau o le Pasifika. Ma Samoa. Ta alonga. A ka ko wo e whaikau mai ka ngaka i ka alonga. Oka. E kau ke arua i ai kua. A ka ko o le urua i Samoa i Kongo o Blacks. Po le urua i Pasifika i Kongo o Blacks. I alo no winga o tātou tala noa ia Brian Williams. Pēwha pēsa o lau mai tau mai. Ia nga whaasolo solo mai ala ia le au Stanley. Whaasolo solo mai ai Michael Jones. Whaasolo mai lava. Ia vaila le kaimingi. Wale koe mawhainga koe ingi au e le ingi pala ngi Samoa po ngi Pasifika. Au se talia fo ila tau ia na matua fiu. Na matua fiu. Le wingo la kala. Na makua i fiu. Au se kalia whape mo musu e ingi Pasifika. Wai tasi lea au nga whawhenga ka pinga kau whai mai konga. E kau whai mai konga pinga kau whio rolo. Ia o Pasifika o suri lava o tui mawave o konga o Samoa o fiki o kako uma o Pasifika. A o le ale mele ua iei le teimili nei. A le ei ka mangai kongo se au le flavor le au.
ngor kala mai ale ai kama saonga ale ngi Samoa ngong fiki wale flavor fo wakau wale ai fo nga au ia e o ya tu Europa o feanga ia i fa ironga nang perkangia falangi o fea la le waka alo mai Samoa la waka alo mai fiki waka alo mai konga o le movement tato o le Pasifika me se nei tangata Samoa se le kioa fa mai o le Samoa e se le sa ili malo iyo ia sa wanga ngai o yanga mua lena o le sa ili nga malo o mele le no fie fa tu sale fa mai o ka ko Samoa fa ku sa de kafe ale popoli sa olele e fa tu sa ile tafe ale popoli ma vo isea o fea lava le o nga ele e to ai e kupu ai ke lolang kupu ele se kupu se fue sainga o le kupu ngiu iyo la nga fa nga le fue sainga i so solo i lalo ai le iloa ai ma fuanga o fa ko kupu ngiu e ave mala au ma fala e laula mai le mea mamau e loa le yatu iyo nena after ya ila jole so soni mai after ya initial ila jole au mai le comparison o CEOs o le wingo la tala tatia ia le tulanga a o lokai kai le mole meo le tango le tangata e fatu sa ma complain pe e fallinga mai e le ti serving er kamalea le totongi le tolo pe e fallinga mai le palangi le fa mai e le ti serving en ka ko CEO Samoa mang Pacific la la yonata ya yongo ka papenga ka ika mo ka le fia leanga I believe in our people ewe kana ngoi ka longa ku maki e misia ka kiela ku ngoi fa focus ala utala no ala ngole isule le ku pungi usila tena tu mai pisingisi kikele ole waka ko sa fanga ko kongo pisingisi kikele yes watato sa fanga Samoa kele le au fai pisingisi kikele a Samoa juton ministerial portfolios Samoa ewe ya peseta lotuinga one of the MP in fact the first Samoan MP ile vainga le national avea mamingiska o corrections manisio o tulang title Philip Field afa nae ko kele o ilako au pito su o William Sio o kaya mangisi mo aku iyo tatele tu watu tulang o educations tu watu tulang o educations how many PhDs how many doctorates how many professors le rain past wa foi wa mo tu la do onisi wa lango mau mai tiesa onisi o le avea ma professor ngi kaimi afiongan matua ya to sulu maleango ngoi tangatane le la ko ke fa faileleinga ma ko fanga ngau mai ngi si professor ma o inga ngi si fa makuo professor tangatane ole tato wa so songa ma kongile tato saule tu la fono fia ni lo ia maka ukia i ko kongo ngi usirangai o tama fa na wa Samoa fia ngi la wi o lo ia fia ni fa masino tonu mela ia ta la una te faiatu awana e tango o e fa tau ngo fie lo tangata tato tu fa tasi ke e ko inga finga ia le tele na fai mai fo ile au papai pe ave fo le ala fo ile a fu ai ona pe tele le tato tamaiti mata ma fa na we le lifanga i lungo awala tulo lungo street ma fa leanga me ia ona fo ile tele au taimi tau tele pe paulo le taimi o le retaliate le tato po le respond le tato wa uma engol ngo sai respond to global violence but it shouldn't go down that way. E te tau ona mo mia ni tātou tangata e o e whaaleo ma whaaleo ma tala noa issues ia. Kala ngoi ma tā upu whabene. Ia, awa fo i tātou. Ona, o mai leo lau whaasoa ile ne e fiafi. Wasawa i lunga le tele ma le ano noa i o le tele o maenga le tupu mai tono Samoa.
wa saula vai lunga ele nga tole tele o fa fitau li toi o sa utala peina o a fe ile sona nafi ile va inga le sa afia mai ai se tasio o tamaititi fo ile le iutai leu fisama mo to tua le ala ua ke le ai male me o tupu le temile nei ia o ile nga kala o ka fasia o le wodi ia nga faia me nga a walu ai lo fa a walu fa lo le manga i lo po ai lava so tanga matulanga fa pena ia walu fa penga ko ai male tulanga o tava ia tuai mau videos ia wa mai ia male tele o nei vaenga ia na ona tata longo ama se fau lenga e male ale io o e male ale io cases fa pea se fa tulo talo male ale ia o lona male ale lenga e mama fa le toto le vai o le whainga kā le ngā. O le whainga kā le anga ua pua ina i leala. O Samoa, ma mai ar ka wae yonga furu. Pe ke ainga, pe ke le ainga, ai a ka uvalea mai ai ngu ua sau ua fasi os ka mai kiki. E sau mai lea nu. E o ai ka ngaka e ngā whiika ia ki oe ai kou ke ngu whakasi. E tutu whaatasi ma oi kaimi whapea. Nanga whapea ngan mor Samoa. E so oivi e so toto. Ala ngā upo e mamawhar koko le vai. Lala foi lea. E toi tua lalo tu ia au tau ia fie au mai whaalau i tele videos nei lunga. Lau lea tua lalo. E lea o ia le matapia le mana ia lei foi sa ufe au. Upo mongi anga wau ki roo kouwhinga ngalonga mau kou kalanga ngai whai. Ai o le tua lalo. Ave le video le official leo. Alwe ave le video le official leo. Ia ona whailo le ia yo su enga ila dou o malu le malo. Ai o rou fia e ke kango e au mai runga whaapea ma mai whaalau i tele vaenga nei. E ke fia la ke kiro aku o koe ka whasi mai. E feala, feoti mai manisi. Kalu oe leanga e mai le video i runga. Mea au karangoa koe aki oe le ke fia mai mea i runga. E whaamaka ke koe aka ai i lau video ma lau fia i lau video. Fa maka ke aka ye lau video ai vai ku ngo fasi mai ka lea mai malonga ola kalu ongo o se video nga mafua mai ya ui lala na le no toe apo tau le mau ma o toe tu ola lo atu iyo le nga ole mea ke kau faia i rungo le monge oso ele se mea le aua e ke faia se mea i rungo le mele o le monge oso iyo le o fa tu la utala se maka i pa ia iyo se mata i pa ia i nei mea e tau te ofo i o pongi pai mala fai e ifo i ai ngoia kangaka iyo e pe fa mai fo i roko feika langa wa satia ma tulanga o tamali anga manu ma fio anga e o le ala la tofua ko ke papangu yo ko fio anga mau ko ainga mau ko ka miki e fa fe isi ka miki mai si ainga mau la to fo i pele nga mai la na ya la yo na fanga tonu la wi fa so i ka nga ka ye ku ku afile le fie o mai me runga ke aru sa wa ui ke ra ku sa wa ya ui u ke le aru fua ui io te le sa wa ya o le te fie mai me runga io a fa yo le te su e ni au viewers ma fa akele ingi followers o au lava o me matele ma na o ya ma so ngota u le ya ma tulanga uma vai si yoki ya me a o ki ya ese o sa video nga vi foi lunga wala nga o pe ngo fa kule proclame na fi o Samoa tuloa winti o foi le ke fiu fie expose mai falling o kanga ka fala o tele karusi o fie i me nga kupu io o ele te la fitu o fake pages mai kango expose mai falling o tanga tailunga a wale lava leo e ave ya ila o kaloka leo ya ko ngure ke fia o e ke fai mai atat ai o e ka karusi o e ka usamile le pe ko ka fasi mai po le halo kai fia po le halo talo to fia ai ka va ai ko kupu mai me kiri io ta telefia mana o ia me tupu mai o le faukuanga ngor ma vai nga ka masala fai san murianga e ya o engei e ya ukaya iyo
Pai ai e fia fai mena. Ai ke ua vai kunga le fasi me se si so ke. Ya. Ole tu ala lo le na. Ole tu ala lo le na u te vatua. Iyo. E ante o to ia fia. O vai fo o share mai fo yang ngai. E fo le video nga si so le ke le fia ka kai fai me. O vai tu ven e so me le video ngai lunga. Ai sa unga le video. Mo kua fai ai si ka malo loanga ri ia kala isi kama masi kenge skula ki le immigration. Isu. Iyo. Ai afu. Ala makua I fai ia. Iyo makua I fai ia le wori ia skula ki. Iyo. Ia ese la nga issue. O ia ja ese la nga issue. Har ka le ku fia video ngai me sole. Se ke fai kula ukala se I o maua kai ala se si foi lele ala pi fa kanga. E ile si taimi. E ile si kaimi ngo kau o vai ku dis ka kanga. Yo mana fa lele. E le o lunga o wa ngi Samoa. O le si o lunga. O sa vali e fa pia. O sa vali e no fo e fa tali le va lele. Ke mi le o de Kate. O vai to tilo ma fa pengir ka kai ke. O ke pairuma o ko ki kilo fa pege ai wa ngo va ya tu lisi time e fa sa ngai luma ai fa me fa ngor ke re fongia ka mare iyo pe rai pu e kwa la tala mo yo tere o fa tu o ka amiro mai ha o ko ka amiro mai de si ku ke ile ri e ka fa lo ko penge su e ai o sa fa yo na utafa ayo maka mai la po karam ile ka wa ko ro ngo o sa fa yo nga ukafa o ka fa wo fa ko okay oi ke fa mai oi malo asia vai le ngo fo ka au te le ma sangi ai o ke le ma sangi le wo to man tu va vea ke le ma sangi o ka nga po fa ku ai mana ai pu start ai fa ku la ie pu fa liska ka vai me le o me silia wo vai king of le ya o ke ka muli ya por kala mai mi yo me si fia pu ese nga foro pu el ma iyo wo fi we au kilo lunga le ire ke lopi wo fi we au kilo lunga ke lopi ma va ma o ma pangeka po fi o ye se ma anta post mer tanga tale kede masangi la ngor to telo tanga tai e fai mai pu e ma to wata I always make myself available ai sa wiluma Sau luma e puer kaka. Wafo e muso e sau luma o te mai o le leikere la mai ka. Le leikere. Iyo. Lena, le wingal na le te fai atu ai. Nga uva aia kulava. E le fa ka milongo re camera. Honest. Au ke le fa kose kala. I think o kongu pengo share me foi se to do le mere o kongu vidi mai o fa ma lio le share I le ngo. Ia wake ia wapu e fa fo se I forma. Au lang ke le fong. Ai no va ia tu fa ta milongo re camera ka ma lo ila ila usavali tu o va pia okay iyo wa ulo fa penga nga o ka mo wanga se kanga ka u fel mele ula ku ke la ku sa ya se foi nga o menga e ka un fa pu fa liska pu fa wa foi la fa ma moli ma fa ma evidence e fiu ya lo e fa ma lunga fa me ka ika ala o te lo le ya o ele ang pu ka nga lela share mai la tanga tele video le ke va ku fo lunga Ai fu kere fia langa o tele mana o exposure to o to ilunga. Langa o telo o video nei. O video na pu e au noa malo sila fia. Ai oi ro le. Ya ore ko fa langa o nga. Iyo. O tele na sen mai la o kere fia manga va tulunga. A o lai mau le le. Le sa yes ka malo le sa ye skula ki ya le fa pengi le yar ku skula ki. Iyo. Ai lai fai langa kala. Fe kau kwa ku ngi for kenge le nga o vai meu anu ko anu we ka fia ma ko fa kau o ke fia kenge o ke fia kenge o fia kenge o fia kenge iyo ya le nga o ke le va ku la le video ai na o fa le o langa la share so the social media au te le va tu e lunga langa o te ilo ele o yai fo ilo loto o ele a o re kangaka le spai au ka fale pu e kakalanga makua e fia milia ukaringa faiula yo le tatou por kalame ye walanga wakile ka fisiri mai kia
po o ai le paki po o kauloa le paki le ya le pisa so ai wala ngai e pe ma fuan to fisili mai ante au ona o le fo to fai tala ya ka wari o ko me uma ka keilo le ai ai avo ya si fa tulo tala le o ke lo fo so le so yo ke fisili so mai ke o pole ale le paki escamo ale uso ya malele paulo a tofu paulo po king vai popo ora ko ka wari o se fai campaign rato ai o tele I ma vo ai na paula le o vai nga sa o mo wai na fo ile na ela o mana tango o ke le lo la pole ale paki ai paula me o lo e te le me le ka pe ngai ko mano esa ko inga sa vai e ke lea le story o le mele. Paura le mea mo mai la usu enga di sunga ya malili. O ana ta penanga a le ngor paki o ke le oiro e te le loya. Ya e paura le si vaenga le la ko si la mai. Sea lights. Male ka kalo ile kua. Langa lo ke roa. Lo ke ka kalo ile kua ya umiro wola. One day. O ke palmi ya Samoa. Okay, kamo el palmi ili palo kalua fe mo. El palo ka kela sa. Okay, kamo eh. Now I'm telling you. And I'm going to be a prime minister if God willing to give me more days to live. I'm going to be prime minister. So you can all learn how God works. Ya nga ole nga la ole story la nga ole me ya paura nga ole me nga kai la u ke ro nga mo ko si la ye ma to si la fia yo o tele I ma wale ngole party ai paulea ole declaration ole wa au mai vo ile uso ya ole a ta pena wale lua fe lua se furu mareo ya pale miar ka malo iyo chone ale mia la ke faya ko e paule o le kanga kalela ka penga e pale mia ai taule tele ni ona taimi fo ile le I official malo ai pie ka u kele kai mir ko inga I mele u mele o deo ma ave fa pia au de lo wo to tau mana tu ia wa se fa kura la kala le o ele te atama e fa pia man ele mo I fikar ko inga iyo Lenga ora ina mautu matau nuu ir forfolangar ko inga. O se kaimi mua lea ua mati e ile au popo. Se kaimi mua lea. O ko si sila la. Ala ko si sila lea. O fo linga ia. O le a fo linga ka malo ko ngol panmengi. Le yero se ka ngo mai ko ngol le poku fa mesingonga mele le. Foringa yo to ina la foringa ko yo ai se fa kura ko mai wa ke lo nga o te lo o te tau I te mo tau te searninga ia ta la kamba se fa kura ka la le nga ona ingan lo ya o to wa ke le fo kan kai fa pe mai ia la fa fianga ya lu nga me o le nga loka oi le man to fu ya I di fa pe o se wala nga le nga cuties kamba ile defamation le la wo mga kudianga mea ile mea nga la fa pe mai tangata la fa pe nga lu ska ka wo mo lia ma fa ma ngi e le pan wanga lo ya o to Mandela wanga lo ya o ko sa o ar ka ma lo Mandela mai le fa pui sa o a Mandela ma fa pui walk to freedom ka ma ya o inga le ke kau vai le ngongo mai ai le fa to fa la inga le au mai er kamalo ele future PM iyo lo knowing o le tau di lifa mai ko inga skating ya aka ko bo lo live ai ada to bo lo live ai ya man to fo ila Mandela e nga mo o to ye le mana mai kala angor ko ingo Mandela sa fa pui sa fal pui Afrika o le mafuanga na fal pui el ko ingo Mandela ona olana
o lana mau ina ia iai le saʻolotoga o tagata lanuli. O langa fight for freedom auā tagata moni o lona atunuu ia kuʻu le faʻilonga lagu o kakapapa. Mafuanga le anga foʻi ga ave kakapapae le ka maloa faafale puipui. Ave faafale puipui. Onga o langa mau inga ia aloa ia lea ia kakau a tagata lanu ioe. Kaka meudi kulou wale upu alanga ole upu sao lena. Kamalanga o mailola i le sunga ya king vaipupu. Ia kako kango fila e esu ele mafuanga le na. Olenga pa maungia na morianga o siusu. Upu leanga. Taufa leanga. Defamations. Ia ile sa avea mapale mia o si o tanto watunu o ni tausanga e tele watuana yatu. O le fisiri la. O aile freedom lenga kurei mai i melia. Ia. A tonu la le freedom ma yo le tangata to tasi. Ia wafu aile lea mau matulanga. Ia o isfoi kaimi. Ia. Fangongo wafu isi taimi. Ia tatou tutuli matai. Pole ale tūlanga o iai. Al na ua whailo atu. Ia. Future PM. Ia, ile luafe, lua se furu maleono. Pe a tau pureola i leanga le leo le tua. Lungu winga la, le lau whaku mai ele si paki faurea. Toe la o le ingol pati. A o lea la ua manino le sui tau wā. Ia, o le sunga king whaipupu. Ia, ma o ia fo i o lea avea mapale mia. Ia, i le luafe, lua se furu maleono. Pe a tau lau o le wha moe moe. E se le saule o sauele au rupopo o ke mingi. Kiro na ukana. Pe ia la ukoe kaumwhe wha kupuro u. La ukaumwhe wha kupuro uru langa pe la kele fo ile le famous ma le nono le au rupopo. Ia ai whaia ia o kouari i makako sui ko ngon parmengi. Whaia ia o kou masui o. Ia rau tala lea. Ka ika foi wo ka la ka fase kuangat iyo ya fa ye o ko ma ka ko sui ai la ko e lo ko sai di pe se fale ka ko fa ku pu ulo ya fa rasta pe ala ko ka fa fa rasta ia po ka fa hippie fo ya wala vale por kala me wa jonu le jula e ono le tau tu fa wa la Bluwave TV ne ma ngola fiafi yo me ha ko kala suai fo ai awe ke ele mena itinga awane e fa pete le teltonanga o la uta utino al te malo. Ia, all the best. Fa murianga fo ita wolunga tuai o porkala mele vanga la fiafi. Ia, manuia fo ile alo fai va ole fo yuso. Ia e mese fo yo nisi o sui wa ka felanga ingi sui e di makasi manga kuala. E ta taula ona mauani sui e manu malo mai e fia luas furuma le ongo pe lua fiku. Ia e ono avea fo ile am filifili ai le uso avea palmia manko ke le ase e de fengo fiel mera ke le ase ngaruenga fo ile le wa tau fo ina tofu umai tu malo mania lantu su yo no manu malo ole wala le ngau ye fast ole wala fo ngale la kaunga sa ko inga ia manu ye faiva ta po ye fo ma to ye tunu ma ia ta to so tai pe rungai telefonia me se fo yo tar sanga ile tu manu ye fo ngon livanga la fefel ta to por club na Samoa ave se mele lei ai ma lo itau me se fo to matau ma ua fifile mu i so tatou tunu i Samoa fa mole ma se fo o to ro fa fo mai ia o tata longo ma se fau tua yo tatou ainga fau tua yalo ma fa nau fa mole ia tau tuanga le saunga le mu me se fo o me lo vevesi ai Samoa ia mo fo le loto fa fe manga lo ai tatou te ainga o malava tatou te ainga o malava o moni lava le na e so toto so ngafa a fa le so ivi o tatou ainga e osi tatou te tau i so tanga fa ale no mai tu malo manga kua o isi ngu mai si ku malo e kupunga mai ingi auso e se uso ma se kua finge e kupunga mai se fare fa nga wangi kua ya ngu mai ku malo le ngafa o Samoa so le na fo ila ia longo pu ili atu ia
fa tele ni tulang o lo tutupu ai tatou maua le agaga o le faafemaga loaʻi ia ua litia tua toi taimara lia fiafi latou feagai magaluega pui ao laveaʻi o lo tatou atua i lo tou soifua ma so matuola faamagalo se lamaga ua le tou tamali la foifoga fatele ioi matua le tuu o mafaufauga foʻi lesi taimi e mese foʻi o le faasoa ia o le manatu lava lenā o le faipolokalame ia ai tuutuu ma tautau le mau i ou tafa faamanuia sa mo i lau tapuaʻiga asiata falemalu pia vaoliko ma le aunaga le Blue TV soifua ma ia manuia